Begini, bentang kesini, artu arterik u Oktober arhajar arfu. Kikis ki batmai, ki bengiyo bentang kesini ki long kendai. Pada kini, apo Southern Rio dan apo East Khasi Hills, arf kendai po ribhai, khat ar apo West Garo Hills, new po South Garo Hills, ar apo West Jainte Hills, iwe po North Garo Hills, iwe po South West Khasi Hills, but iwe po West Khasi Hills. Kikis ki belong aktif. Mentah kasih, haduk mentah kasih hilong si hajar ndruspa ndrufuai. But si hajar nyufu ki dan po East Khasi Hills. Arfendri ki dan po ki Armed Forces, Paramilitary Forces. Si hajar safu na ki wei. Ha West Khasi Hills ki dan safu pra, South West Khasi Hills san ribhoi chispa ndruf kendai. Shifo gede ni ki Armed Forces, Paramilitary Forces, but chispa san kendai na giwei. New South gidan po West Jainte Hills, khat new po East Jainte Hills, chispa andre South po West Garo Hills, kendai gede ki Armed Forces, Paramilitary Forces, but chispa san giwei. South West Garo Hills Rio, South Garo Hills life new, iwei na ki Armed Forces, Paramilitary Forces, but life Rio na giwei. East Garo Hills Sampuai, North Garo Hills Arfu. I beri bila recover. Benda kesini hilang laispa new. But hajar spa sam ide napo East Khasi Hills. Iwei ide napo Armed Forces, Paramilitary Forces, but naki wei aspa south. Sampuai ide napo Ribohai district. Iwei di napo Armed Forces, Paramilitary Forces, but sampo na kiwei. Arfufra apo West Garo Hills. Khatfra gede na ki Armed Forces, Paramilitary Forces, but chipo na kiwei. South Garo Hills pra, South West Khasi Hills new, South West Garo Hills lie, East Garo Hills are, West Jainte Hills are, but East Jainte Hills iwei. Baro kini gede na kiwei. Baro ki belang kawa kelum lang haduk mentah kesini bilang Rio hajar ndai spa prapuai. But ki bakhlap na ki long nyu fra. Men dan iwei bakhlap apo West Jainte Hills haka arpuai tarik Oktober arhajar arfu.